Ja sam državljanin Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Osjećam se napadnut i nesiguran u Bosni i Hercegovini zato što se radi o zloupotrebi instituta koji ne postoje u skladu sa Ustavom, a to je prije svega tužilaštvo i sud, koji su u funkciji političkih i drugih interesa koji nisu u interesu ljudi koji žive na ovim prostorima. Ovdje se radi naprosto o jednoj stvari koja ide za tim da se legalno izabrani ljudi na demokratskim izborima kao što sam ja i mnogi drugi dovedu u poziciju da odgovaraju pred ljudima koji nisu izabran demokratski niti odgovaraju narodu, kao što je slučaj sa tužilaštvom i sudom. Njih su birali stranci, na bazi stranca koji je imenovao i napravio reformu, proglasio zakon mimo Ustava o tužilaštvu i sudu i nametnuo jednu egzekutorsku ekipu tužilaca i sudija koji trebaju da vrše modeling u smislu da prilagođavaju i dovode ljude koji njima su potrebni za njihov interes. Zato sam nesiguran. Ali nisam prepadnut i nisam neodlučan. Ja sam siguran da ova ekipa ljudi koja iza mene stoji apsolutno zna svoj posao i da ovo što gledamo jeste borba protiv stranaca koji su pokušavaju da ovdje nametnu kolonijalnu i definitivnu upravu. Ovo je protiv Bosne i Hercegovine. U Njemačkoj okupacija ukinuta 1949. godine, dakle 4 godine posle rata, a kod nas njemačka okupacija traje skoro 28 godina nakon rata ovdje. Ono što smo imali prilike da vidimo, ja nisam stigao da se posavjetujem, to jest da pitam gospodina Pucara i gospodina Bubića da li je ovo bio svjedok odbrane ili svjedok tužilaštva, pošto sve ono tužilaštvo je njega pozvalo da bi utvrdio da se njegovi potpisi nalaze na nekom dokumentu, a nakon ispitivanja gospodina Pucara i gospodina Bubića koji su potpuno ponovo demontirali planove tužilaštva, činilo mi se da je ovaj svjedok više svjedočio u našu korist. Apsolutno politički proces, namjera nije Milorad Dodik, namjera je predsjednik Republike Srpske, namjera je da se utjera strah svakom budućem predsjedniku Republike Srpske, da on ne smije ništa bez saglasnosti, dakle, pojedinih ambasada ili izmišljenih visokih predstavnika, da radi u entitetu za koji je zadužen, gdje mora da poštuje Ustav i mora da konačno privede postupak zakonodavni kraju time što će proglašenje zakona uslijediti nakon što on potpiše taj ukaz. Ovdje svima nama jasno o čemu se radi. Radi se o jednoj lakrdi, radi se o jednom montiranom procesu. Ja ne mogu više koristiti riječ politički proces, zato što i politički proces ima dostojanstvo. Ovo nema ni D od dostojanstva. Ovakva država koja misli na ovakav način da provodi zakone i da disciplinuje jedan čitav narod, samo taj isti narod tjera iz ove zemlje. Prekinite ovaj cirkus, ajmo se vratiti životnim pitanjima, imamo oko čega da se dogovaramo. Mi smo i danas vidjeli da je to u stvari od strane tužilaštva Bosne i Hercegovine jedna simulacija suđenja, jedan pokušaj da se na osnovu nepotrebnih dokaza navodno nešto dokaže. Tako da smo mogli danas da se uvjerimo da je praktično predsjednik ispitan i da mu unaprijed nije ni slan poziv, nije ni rečeno u kojem svojstvu, je li svjedok ili je osumnjičeni, nije obaviješten o dijelu za koje se tereti, što i dalje kroz iskaz svjedoka znači ukazuje na jednu potpuno neopravdanu znači hitnost s obzirom na prirodu događaja. Tako da možemo znači potvrditi u ovom predmetu da je od događaja, dakle od 7. jula 2023. do dizanja optužnice je prošlo 33 dana, a od naredbe o otvaranju istrage 13. jula do dizanja optužnice 28 dana i vidjeli smo da je svjedok potvrdio da tako što nije imao u svojoj praksi. Nažalost, smatramo da je ovo bio autogol tužilaštva, zato što je dokazano da su 10.7. na osnovu medijskih napisa pokrenuli ovaj postupak. Također je dokazano da su svaki dan
i 10., i 11., i 12. i tako dalje, tražili od inspektora da preduzimaju određene radnje. Iako su, a to je danas inspektor Kremenović rekao vrlo jasno, sa druge strane imali veoma korektan odnos, sve što su tražili dobili su, sve što su tražili imali su na raspolaganju. Prema tome, ovo samo pokazuje da tužilaštvo nema u optužnici ništa. U Bosni i Hercegovini imamo jednu fizičku osobu koja ima ovlasti veće nego bilo ko u Evropi. Dakle, nema autokrata u autokratskim zemljama koji ima takve ovlasti kao visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini. Poništiti svaku odluku, poništiti svaki zakon parlamenta koji su donijeli izabrani predstavnici, nametnu svoje zakone, dopisati kazneni zakon, ako mene ne poštuješ ideš u zatvor. Kakva kineska komunistička partija i kinesko rukovodstvo ili bilo koje drugo rukovodstvo za koje se smatra da su autokratski režimi. Ovo je jače. I mene čudi kako Zapad misli autokratskim metodama ostvariti demokraciju i državu vladavine prava u Bosni i Hercegovini.